na siai kishomo ng'ole apuo aipanga ore apa paatum enduata ajo kayieu nailepa aing'oru olorika le bunge naomon Enkai ajoki nai tuutakaki enkoitoi nekitimanate nikilau ajo kaa nadamu apa enkiroroto oltasat oji Ole Ntimamo otejo olosho lai maape shumata ang' ashomo sinanu shumata ang' naa kajoki irmaasai maape ore enkae ore ng'ole oltung'ani otadua TV oltung'ani ng'ole otadua news nidipa ng'ole irkenyai ayamua president lenye ajo Raila Amolo Odinga naa kayieu naakikishaki ntae kitijing'a lolooke nekishopo nena kilani ore kipuo olapa lemiet ore enoshi ajo naa sinanu namanaa tenakop kelotu ayiolou ajo ore uangamizi onkironya ormaasai ore tenejo olayioni linyi tashe aing'oru olorika nemirr induat inyi nitashe entito inyi neeku emoruo nalo airony iltung'anak apa iruumi kelotu taata Enkai akordu ele osho metaa demokrasia oltung'ani oning' olorika. Ashe oleng. Ekitari aaning'uno. Ore naaji atonta tenewueji entawuo ai entadolta ena toki naji siasa amu mbaya. Kanyorr ele tung'ani oji Patrick olchore lai Tito Oltau nekiriamari kake ore ng'ole pee kiponu nekigira aing'dol te mtandao eji etaa orpurkejokini eji tanaa imuratata eji etaa orpurkejokini ninche ake aoshoki iyiok orgoitie ore olayioni pookin oterewua olashang' nekitejo pookin olekente ishori olorika le Kenya. Nayieu najo ashe oleng nemayian ntae Enkai. Basi ashe oleng.